ljudi, Kid ovdje, dobrodošli u novu epizodu na ovom Kid kanalu. Igramo Survival Games u timu sa Johnny HD. Ćao, čao. Znači, idemo do pobjede opet kao u prošloj epizodi, znači... Idemo. Bože. Znači, Kako smo Bože. prošle podarali, gdje si ti? Gdje si bre? Vidi ga. U timu? Šta ti? Jesam. U timu smo. Šta? U timu smo bre. Aha. Jesmo spomenuli enchanting table. Znači, 8.25 prošle epizode si imao Diamond Match. A, usrala te burac. To. A, pokupio si mi Stone X, pičko. Jesam, brate, i pokupio sam ti but. Dođi vam, me pratiš? A zato nisi cake. Nema beže. Imam lenju pitu, brate. O, evo ti ovo. Ajde, brzo. Ajme. Ajde. Neću da idem u to sad. Tu, ovdje ima puno često ovoj kući. Ili nema? Ima dole, brate, A ja u rupi. brate, šta je ovo? Kako, nešto sad izmenili ovu kuću, nisam. Ja sam dole, brate, otišao, ajde dole na ovom mostiću. Sad ću doći. Ajde u ovu rupu. Stiže. Če da ima koji čest ima vamo. A, super. Sad ti izađi, radi parkour. A, što ima da se radi parkour? A dole kad siđeš A kraj. nemoj dole, brate. A znam. Ima vamo jedan čest. Ajmo Boris. Pusti ga meni. Što ti pustio? Dignu ko Grand Power. Evo ti boots ove, zlatne. Koje? Zlatne bre. Eno dvojica likova, gledaj što se fajtaju gore. Gdje? Eno ih tamo Boris. Aha, ajmo gore. Ovdje ima onaj dupli čestoj kao. Ne, površna kuća. Enchanting table. Ništa leggings. Evo idem vamo. Ajde bre, malo se pijem. Otvorio sam prozor i sve mi ušli komarci i pojedaš. Uzdumren. Hoću to od komaraca. LOL. Brate mili, ja se ovdje skuo. Ventilator, brate, ta kupolina glava da me rasta. A jebem ti komarce. Brate, tamo neću da me pukne border. Boris, daj se malo pijem. Ajde samo treba nađem likove. A na spawnu su Prošli planile. čest majmune. Pa to sam pokupio na početku. Nije Boris. Ovo 2 fishing roda, drži jedan. Daj mi jedan, gdje si? Ujebac. Jesi pokupio onaj tamo čest, nisi? Jesam, brate. Onaj tamo. A ne znam na koji misliš. Ona jes. Gdje si? Evo u kući. Ovdje ne pokupio. Jesi još u onom velikom? Evo me ovako, iza tebe. Iza tebe, bre. Pokupljeno sve Boris, znam. Što nešto mi grlo. Ajde, dođi vam. A? Dođi vam, bre. Kako kidanje. Nemoj da me sad baciš s mosta, bre, da padem dole na brodu, ne. Jesu ovdje oni tukli, brate? Da. Nemoj me, bre, gubi pola srca. Frame drop. Pokupljeno je to. Nije, brate. Nemoj me. Brate, frame drop. Kad ne beraš frame dropom, brate. Gdje ćemo ići? Ajde vam na spawn. Ajde. Brate, udica ti je zakačena za... Samo sekund. Ajde. Idemo vamo, ajde. Jesi imaš ti Boris? A? Da, brate. A? Da, brate. Posljedno cake, brate. A? Čekaj, nismo mi nikog ubili, jel? Evo ti cake, evo slučajno. Jo, vidi ga. Slučajno si pojeo cijelu tortu, sam ti bio. Čekaj, brate, supply drop na 1009, to je vam. Dođi vam. Stani, bre. 1009, to je bam. Dođi vam, konju. Kupi često je, bre, po kući, nisu ništa pokupili. Stone sword, brate, ima wooden sword da ti dam. Ništa nisu pokupili u kući. Soraj vam. Drži wooden sword. Idemo po supply Drži drop. wooden sword, bre. Imam wooden. Što ne? Eno ga supply, ima po supply, brate. Gdje? Eno ga, kako ne vidiš. Gdje je, brate? Prati me jebote. A gdje si ti? Jo. Vrati se onu kuću. Evo me u kući. Eno ga, pa gdje je tamo, konju? Čepi. Aj vam, konju. Gdje si ti? Ajde samo pić. Eno, pokup za supply, Boris.
Ma nije pokupio. Aj, pičaj mi booste, brzo. E, kap ti znao da boostaš. A brate, šta ja, nisam ja brate nugato, je. Ako si A, pokupio pokupio... govnijen. Buraz. Evo me brate, frame drop mrtvi. Stani. Stani da se ovo stabilizuje govno. Još oba dvojica gost nisu, brate, ovaj mango. Stani, Da ti frame kažem. drop. A? Frame drop. Stani, Jebote, vode četvorica njih, hajmo mi odati. Loga, brate, stani. To je bilo. Frame drop. Ej, me da uzmem brod, idem da ih poubijam, a? 5 FPS-a, buraz. 5, ja... 9, 10, daj, pići. Ja 600, ču men 600, a ja 162. A buraz... Znaš kako je free drop? Evo ga, A dobro, snimaš. Stabilizuje se. Čekaj, ti snimaš sa Kako se okrenu pracom? ovu stranu, brate, bude mi loš. Kako se okrenu ovu stranu, brate, smanji mi se FPS. Gde bre? Ovdje mi se povećava, kako odem vamo, sve mi se više smanjuje. Dođi vam, nemoj da ići tamo. 20. Evo ga, dođi vam sad. Ja ne klikam. Ajde, idem da ih poubijam, ajde. Fuck, šta je sa... FPS-om 10, ja ne vodim. E, tako da što vam ubiju Vuka da mi ne može. Jel ono Diamond Leggings, majke ti? Ajde, samo ti skaču. Buraz, ja ću da uzmem brod. Brod imaš. Da. Vidimo se i... Diamond Leggings, evo ga lik drugi. Vidi ti njega, on sa broda. Pazi, Buraz, Opušteno. ne mogu da ga našoferiram. Ubit će te, alo, Dušane. Neće bre, ubio sam Bravo. jednog. Imam stone sword. Jel to onaj sa Diamond Leggings, nije? Ne, ovo je sa drugim onom. A ovo je sa Diamond Border. Leggings i beži. A, border, beži. Gdje je moj brod? Ubit će ga border. Koga? A ovoga tamo što otiš. A gdje je moj brod? Pa nemoj mene da odbacuješ konj, ubit će me brod. Znam gdje ti brod. Raspao sam šta piće, buraz. Evo ti, gdje si ti? RIP! Šta ti treba? Hoćeš 2 strele? Jel imaš luk? Beži bre budalo odavde. Ja mislim da nisam pokupio stvari ovdje neke. Pokupio sam ih ja, Buraz. A, ovo je od ozdo. Ajde, Buraz, ajmo. Rastilovali se često i buraz, ajmo. Pa to zato idem na spawn. A taman i da se enchantam. Da. Imam 4 experience, jevic. Ja 2. Ja 4. Gdje je meč za 2 minuta? Pa Dobro, brate, koji ko? su mi tim? Pa samo smo mi i Diamond i ovi Amelie u tim. Baš Aj, brzo sam požuri na spawn. Ja ne, brate, dolazim. Evo ga lik, jedan gore. Čekaj, dolazim, stani. Ja brzo kupim chestove, Buraz. Gdje je lik? Ajde, ja te branim, samo ti posto. Ja ću da se... A nema ništa, Buraz. Ja ću da se enchantam. Okej, stone sword, nice. Nema nigde A, čest. lik! Udraj me. Gdje je Buraz? Gotovi ko... Gdje si, Buraz? 8 hektali, jebote. Tu! To bre! Jebali smo kevu. Ne dira mi chestplate. Da ja To, krnem buraz. supicu sad, a? A? Da krnem supicu. Aj brate, štiti me dok se ja enchantam. Nemoj da krneš sopicu još. Ajde, enchantaj se Daj ti. mi strele. Ja imam 7 experience. Evo ti strela, Daj evo mi ti. strele. Evo ti 2. Ajde, enchantaj se. U 8 ih razvali, brate, si vidio. Taman da enchantam, brate, strelu. O, snaga, idem sine. Brate, imam da krnem supicu. Ajde, čuvaj sad ti meni. Ajde. Eno ga lik, sad ću ja da ga skijem. Sa strelicom. Stani, evo u vodu zaronio. A ne, ovo mu je pas, brate. Eno ga on gore, brate. Čekaj. Vidi ga. Ajde, sad dođi. Brate, To buraz. pogodio sam psa. Friend drop. Jel imaš strela, šta još? Nema. Sine, men će da izbaci sa servera koliko mi... evo ga. Znaš kako mi... Koji friend drop, what the fuck? Evo ga, dobro, 160 FPS. Stani, onaj tamo lik. Ovaj, daj da ga skinem ovaj. Pa imaš strele, Joj, buraz. nemam, bacio sam onoga. Čekaj. Imam dev.
Stani, možda ima ovdje neka strela u kovčegu. Čekaj, Buraz, ne idi nigde. Evo ga, sišao je peder. Gdje si? Dušane, Evo me. A moga je, nisi trebam da dolazi, sjeba sam se. Dobre. Stani, ovog će ubiti border. Mi ćemo Imaš pobediti. bar strele. Lijeđa! Uf, beži Buraz. Nemoj Buraz, samo te ubije, molim te. Ajde, imam supicu, krvno sam, ajde. Ajde, opušto nam gubijom iz pobjede. Ajde Buraz, ajde, sad ga drži. Evo ga, rektanga bre! Dobre, pobedili smo. Idemo sine, 2 za redom i to bi bilo to što se tiče ove epizode, znači pobjeda. Vidimo se u sljedećoj i pozdrav.